Yeah, ladies and gentlemen, this girl is so nice. Yaje afite ibikabyo ko ari buterere umusozi. Ariko aruhuye kwibuye hano nituranagera ku musozi murabona. So birababaje cyane. Tubigenze dute? Hari undi wambaye imyenda ya gisirikare nagizeho n'umujepe twakiriye urari busiga abandi. Ariko icyanangaje ni uri inyuma. Birababaje. Nta n'umuri inyuma. Badawe nashonje nimpura n'urukwavu hano ndarwivugana. Akina n'imbogo uyu munsi. Oh my god. Aho uko mbibonye jewe urakimira mu nda y'imbogo. I invite all Rwandan to come and hiking this Bisoke. It's so amazing. Ikintu kibabaje cyane umukameramani yambaye nk'umumodo kandi turi mu isaha. Hello guys. Yiri umwana. Akundaga indaya. Nakubaga indaya z'ibitoki. Abantu mwatekereje ibindi. Shoferi ntabwo yasinziriye. Nama abanyarwanda babuze tugeze. Buri muntu najya muri frame. Gira foto. Yeah, ladies and
gentlemen, this guy is so nice. Yaje afite ibikabyo byo kwari buterere umusozi ariko aruhuye kwibuye hano nituranagera ku musozi murabona. So birababaje cyane. Tubigenze dute? Hari undi wambaye imyenda ya gisirikare nagizeho n'umujepe twakiriye urari busiga abandi. Ariko icyanangaje ni uri inyuma. Birababaje. Nta n'umuri inyuma. Turage badukurikiye. Uyu munsi twatashye ikiraro cyubatswe kuri miliyoni 80. Ni ikiraro gikomeye cyane kizajya gihuza imirenge ibiri, umurenge wa Kajete n'umurenge wa Bunaza. Turi kumwe n'umuyobozi hano mukuru, umuyobozi iki kiraro rakivuga hiki. Murakoze cyane. Iki ni ikiraro cyatwaye akayabo k'amafaranga atari makeya. Rwose ngira ngo murabona yuko imigendanire hagati y'imirenge ibiri byari byaranze. Ariko nyuma yo gushyiraho iki kiraro bigiye kuzajya bidufasha ko imirenge yombi igiye kuzajya ihura ikagenderana, ubuhahirane bukagenda cyane n'amasoko no mu masoko bambuka. Icyantu habaga umuvumba n'abana bajye ku ishuri mu buryo bworoshye. Iki ni ikiraro ku ishuri pe. Nari nibeshye, ni ikiraro cyatwaye miliyoni 200. Murakoze cyane abaturage amakiya. Iki kiraro ni icyanyu rakatugita do. Kiranakomeye. Miliyoni 200. Next time, don't stay behind. Please, join us. Oh my God. This journey is very amazing. This is CEO of Bisoke and travel agents. Turi mo guhayikinga Bisoke, akazi gakomeye cyane kandi katoroshye. Turi kumwe n'abapampi hano, mwese murababona. Mwarebye? Iyi niyo bita experience of hiking Bisoke, you know? Guys, next time niba uzi yuko ushaka kuza guhayikinga Bisoke, uramenye utazazana inkweto nk'izi zanjye. Uzana nk'izi z'abatekinisiye bote. Next time nimubwira yuko dufite trip. Don't miss. Kuko abari show. Mukanya harashya tuje kugira Krita Way. Few minutes. Ikindi kandi ndagira ngo mbamenyeshe ko iyi ngiyi ariyo company yonyine mu Rwanda ya travel itanga certificate ku bantu bageze iyo bajyaga hejuru cyane. Umuntu ugerayo arabona for sure, urabona certificate n'ugerayo. So guys, n'abakobwa babashije. No. Seriously, yeah, not kidding. Yeah. So shalom 250. Thank you for coming. Shalom forever. Shalom. Welcome to Rwanda. Bienvenue au Rwanda dans un pays de mille collines. Jakanabading tours, hiking Bisoke. Thank you so much for being with us. Thank you. Oh my God. Ladies and gentlemen, you may have here with Jakana Band tours. So we have expressed very Come guys, moment. join us. But oh my God, this band. Wonderful. My experience. Oh my God, I don't even have where to start. But this adventure is very good and it's so amazing. So, you know guys, we are hiking the mountain that have 3 kilometers. And anyway, this is my guide. Oh my God,
Say hi. uyu munsi ntabwo ari ikiganiro gisanzwe tubazaniye ahubwo ntabwo gisanzwe cyane twagiye guhayikinga Bisoke turi kumwe n'aba bantu mwese mubona aha ngaha mu masegonda make cyane wese yakivuga mu isegonda rimwe kaduhere hano nitwa Muza Sharon nkaba naje muri Bisoke hiking. Hello. Uko mubizi ni CEO of Fiston Tours. Company ya mbere mu Rwanda. Big boss himself. Irakoze Mihan naje guhikinga. Turishimye cyane. Nkuko mubizi rero nanjye ni CEO wa KME. Cyangwa se let's go. Okay. Seti, it's your turn, bro. Nanjye nkuko mubizi ndi CEO wa Zuby Comedy. Turaba comedy ikintu cyishimishije abakobwa bacu baracyafite muri turacyari hasi. Nibaza gutererwa mikoro barabura umwuka wa gusa ni fresh. Okay. So rero nkuko mubibona twaje guhayikinga murebye neza ku birenge byacu twese mwahita mubona ikijya mbere, so twe tujya ngo tubabwire yuko u Rwanda ni igihugu cyiza cyo gutembereramo abantu banje ibintu ntago nari mbizi rero iki kiganiro muri buze kugikurikira kuri Shalom 250 tukaba tugira ngo abantu turi kumwe nkuko mubizi uyu ni umusitari w'umunsi umunyarwenya ukomeye cyane muri iki gihugu umunyarwenya mu gihugu bwaho so rero nkuko mubizi iyo abantu batembere tugira agahe nk'aka ko kuganiraho gace cyane kugira ngo dusangize abatuye igihugu ibyiza bitatse u Rwanda. Reka tubaze Seti Comedy Zuby Comedy atubwire experience akuye muri iri shyamba ni experience bwoko experience ya mbere iraryoshye cyane. Kera ndibuka ukuntu umuntu yanyaraga ku buriri bakamukubita cyangwa bakamutega isusa amasusa noneho bayaneze nanyaye ku buriri wala ubu isusa umubiri wose niyo ryuzuye. Ikindi naje gushaka imbogo of course ariko sindayibona ndacyari hano ndi kwishaka imbogo buriya amashaka kurwana nayo ngo niyumve kuko mu bantu bazamutse mbere ndimo ni ukuvuga ikintu cyanangaje nasize n'abantu badufashaga baravuga ngo bagiye kumakazi hano ariko banyishimiye cyane so ariko amakuru ufite nuko akazi bakakwimye kubera ko wazajya usetsa imbogo zigasuka so ikintu nishimiye abakobwa nabafashije guys say something. Thank you for helping us. Wow. He did help us. That's sweet. That's so sweet. Oh my gosh. Ndabibabwira ngo ngira ibintu byiza nk'ibya Yesu nubwo ntari ariko muri bikashoboye ndakora abakobwa nabazamuye. So turi kubona Fiston Tours ndabashimira cyane ndamushimira ngiye gusubira kuzamuka nongeremo agatege ubutamuzaze muva mu mabwe mugira fanu ukajigisenye ukajya mu bwato ukanywa byerebyira ukabura sinzi ukaryama ngo wakoze trip muze mu hiking Bisoke imeze neza cyane hari akayaga keza hari abagide b'ababoga ari abana oh my god abakobwa mwaje abageni hano muze mureba ni fresh cyane ni fresh so na bakura abagabo uranyaranye twogiye so bado nanashonje nimpura n'urukwavu hano ndarwivugana ni hatari urara mukuru icyo nzi cyura mukuru koze umugide uri aha ngaha Kamanda ndumva ari bamushyiraho kamera barebe. That is the tour guide. Bogari cyane. Buriya ngo ikintu kinangaza ntago ajya muri gym. Barwana n'imboga akagenda. Ngo baranacina. Ndakina n'imbogo. Ndakina n'imbogo uyu munsi. Oh my god. Uko mbibonye jewe urakinira mu nda y'imbogo. Cyangwa mbamenyeshe ko ahantu hambere hafite ikintu bita umutekano nshuti zanjye. Mumenye umutekano dufite nibwo mwahita menya ko Fiston Tours and Travel Agents ari company nyarwanda izi gutuwaringa abantu uzi krimira
Oh my god. Yeah. Bantu mukora ama trip, mushaka gukora trip mujya mwegera Fiston Tours. Company nziza. Nakora ho muvoma gutya mu gihugu ariko nabikoze kubera Fiston Tours. Ndi kumwe na Afande twaganiriye ambwira byinshi. Ni byiza cyane kubona najya na Afande dutera story. Ubundi biheruka twajya gukina futu mu kigo bakadukubita ibitego 8 bakanatugaburira. Ariko kuri umunsi wa none twazamuka bakadukubita. Nuko bimeze umunsi bya urwenya gusa. So ladies and gentlemen, turakomeje tugiye kugenda mpaka ku isongero. Akandukanyuma navuga ni ikintu kibabaje cyane, umukameramani yambaye nk'umumodo kandi turi mu isaha. Mad following kuri Instagram ni Fiston Tours. Yes. No kuri Twitter hose ni Fiston Tours, YouTube hose ni Fiston Tours. Support yanyu turashaka jya kuri website ushobora kubookinga www.fistontours.com. Yes. Izo ni platform zacu natubona mubonye abashaka gutembera mwaduhamagara 0784116611. Akandi kantu navuga kanyuma. Turambiwe ntuza ntuza bagita iyo yimbwa nari kukwibutsa. Harya biri abasire bageraho cyane gute? Abasire. Selfie. Ari kuntu babyita. Guslenga. Turambiwe abasire guslenga buri gihe kuri convention center, ugaslenga kuri KBC, ukajya Blackstone. Muze hano uslenga isayo ibone yawe. Ugitangira wumva imboga inyuma yawe iragushibuye mu. Iki ni igikorwa cyatewe inkunga na B&M TV, Shalom 250, KM Entertainment, Zuby Comedy, your events, and big Fiston Tours and travel. Murakoze cyane. Blessings. Thank you. Dukomezanye mpaka ku musozo. Murakoze cyane. Ukuntu ibintu bimeze. Aho kiretse uhigereye ukabyibona. Abantu basenga bagiye baza. Babona basenga. Waje tuganira. Ako mbabwira ntabwo yavuga. Bari bavuga inyama. I invite all Rwandan to come and hiking this Bisoke. It's so amazing. Ngaso. Wacyariho. Aso umutima maze kumbwira inshuro maze gufeirira bazamuka ntabwo nakubwira. Man, ariko aho uryamye niza nawe experience uyibone. Wese ndimo ndacunga umwotsi kandi kunyagira. Reba ukuntu nzi. Gusa uryamye Kigali ntabwo haryama muzaza. Ibintu ntabwo wamenya ibyari experience. Hello Rwanda. Hano ko turi. It's amazing. Finally, I reached on the lake. Oh my God, it was very amazing. Twamanukanye ugiye gutanga inkweto. Ariko nabona n'imyenda uyisiga. Nawe hageze. Abo ndabona nta kintu cyo ndasubira nambaye ubusa. Ibindi kabirinika. Aho gutyo ku ruhande. Oh my God.
umutipe harya ngo bakwita gucyo Joseph Kony vuga gake utamenura muntu amate Joseph Kony niryo zina ry'ubuhanzi amazina yasanzwe yitwa Niringimana Auguste ariko Joseph Kony niryo zina ry'ubuhanzi uririmba ihengana umusaza ni hip hop present ubu umurapero wa Danjo ratwanya gusa ubu ugiye kutwemeza ahangaha abantu bose baranga cyane rwose n'umusani wundi wa televiziyo azagushaka cyane rwose uratwika urabyizeye ndabyizeye tayari ufite imyuka cyane indirimbo yawe ya mbere yitwa ngo iki abanyarwanda dukore abanyarwanda nadukore ni indirimbo ebyiri imwe yitwa abanyarwanda indi ni dukore urahera kuyihe rero ahera kuri dukore twagiye 1 2 3 kubit Joseph Kony naje ngo twaje ngo dukura amaboko mu mufuka dushikarire gukora dukora umushake muravuga ko benzereze nk'abana b'ibirara ejo tuzabibware kandi Rwanda rwaje rutazana amaboko jewe nama nabagira no gushikara gukunda igihugu cyacu bigiteza mbere bizafasha guteganyiriza kwa nyine ejo hasaza hanyu irarangiye haryo yitwa je nitwa abanyarwanda dukore iyo ni dukore sasa ubwo ntumpfunyikiye koko indirimbo y'amasegonda 5 baho umusaza yege ndirimba cyane ndi kwihuta cyane niyo mpamvu uririmba cyane ndi kwihuta ubwira rangiye nta kindi gitero se ifite igitero kimwe ni byinshi nuko bura arayifinduramo Rastaman I have a dream ijwi Rastaman I have a dream and amateka loge amateka nimba udakunda igihushano kwe kukibamo nimba udakunda amahoro tukwe ko yabamo mu gihe nta bumwe buhari sindayizagera abanzi ba Afrika bashobora gutubamo baba no hanze ndi umunyafrika mu karere ku Rwanda cyabo twavanwe muri Afrika fido education ariko Babylon ntizibyumva zanga abantu zibaroye kubagambanira kubashinyagurira zica abantu zibaroye kuzimiza injyana ya roye dore ninjusiga mu byaremwe byera rwege buzima bwanje rwege niyanjye abantu benshi bayikunda wowe kucyuyanga ayemukise what ibyo byaje bitubayeho mu gihe twari turimo turafata iyi nkuru umutipe aje n'ishoka yaratumeneye kamera neza ahubwo mudutabare nkuko muyibona tuvuye guhikinga Bisoke ndi kumwe na mugenzi wanjye bamwita Blaze akaba ari umushyira wacu kuri uyu munsi nkuko mubibona ni Fiston Tours and Travel Agents ifasha abantu gutembera international people ndetse n'abantu b'abanyarwanda ahangaha tukaba twarimo dushishikariza abanyarwanda gukunda iby'iwabo ndetse kandi kuko nango abantu bazakunda iby'iwacu twe tutabikunze. So that's why hanga ndi kumwe na Blaze ndashaka kumubaza experience yabonye, ndashaka kumubaza ukuntu ibintu bimeze, ukuntu abyumva, ukuntu ari kumva ameze. Blaze, how do you feel for this trip? Uko ngira ngo muri kwibona kabisa n'umunaniro. Urumva no ubwa mbere so ubwa mbere ngeze Musanze ariko no ubwa mbere Mikinze kugera kuri Kretarek muri Bisoke. Yes. Umva nazamutse buriya ngeze nkari reba twatangite kwinjira. Yego. Nagezo ntangira ariko si nguko nugiye nukubera iki mutima utangira ngo ngata ariko si ubundi wasubira uri kujya neza urumva ariko twicaye twakundo kwa turindiriye abantu unywa ku mazi numva imbaraga ziragarutse ndavuga rero kama mbaya nukugerayo ariko nukuri byanshimishije. Niki washishikariza abandi banyarwanda batari bagera kuri Bisoke, niki kintu wabashishikariza? Cyo nabashishikariza no kuri iyi ni experience umuntu adakwiye gucikwa waba uri umuntu mukuru, waba uri umwana, waba uri umujene, buri muntu wese nabashishikariza kuza haba gufista nanjye reka nkubaze. Yego nakibazo je nabikunze muzongera gusubira rya no kuvuga ngo next trip ndashaka gusubira next trip gusa yo tuzaza tuharare noneho tubashe kuzinduka tuje no mu ngagi. Iyo niyo next trip dufite. So ikindi kintu nashaka kukubaza, urabibona gute ibintu by'icyondo? Wayibonye gute kuntu waje wambaye nanga ari kutashimeze? So urabibona gute
wowe wibonye gute byo wabivuzeho iki wabikunze wibonye gute je nabikunze ni experience umuntu akwiye kuza akageraho guca mu cyondo kizamuka kikagera ku ipantaro hano nkuko mubibona murabona abantu kuntu meze ningi nayo ni experience nyango nibo bwa mbere bimbaye kandi mumva nabishimye so nanjye ibisusa byandiye niyo experience ikindi kintu nakunze cyane imvura yaguye iratunyagira so it was very good so charming waheruka kunyagirwa ryari naheruka kunyagirwa kera cyane ariko imvura twayinjoyeze twagize ibihe byiza kunyagirwa ni byiza guys that's why mbabwira ngo next trip nitwongera kubukinga nitwongera gushyira hanze affiche ya group tour don't miss. If I told you it's a show, it's a show. It's a show. Menya ko ari show. Niyo mpamvu nakubwira ngo fata nimero zacu 07824116611 cyangwa se ujye kuri Instagram dufollowing Fiston Tours cyangwa se kuri website www.fistontours.com maze booking urugendo rwawe tugufashe. Yeah, murakoze cyane. Kandi ikindi mutari ikindi mwebwe gusubscribinga on this channel. Guys, please. Channel yitwa Shalom 250. And guys, mugende mukore kukazogera, subscribe and like, share. Guys, I want to see your comment, Your comment. If you're interesting kabisa, go in comment utubwire nawe urashaka kujayo kabisa. Turayumva. Let's make a chat in comment section, man. Yeah, man. You will meet me there in comment section, bro. See you, man. Uyu ni umunsi twagiye mu gikorwa cya tourism na company yitwa Fiston Tours and Travel Agents. Tukaba twagiye Musanze aho bita mu Bisoke guhayikinga Bisoke nyamuriye nizo ziguhinduye yewe no wibinkora amana okay uko rero mutubona hanga ni bamwe mu bari bagiye muri iyo tour ngira ngo bamwe ni ibyamamare nako bose ni ibyamamare yose hagatongo let's have fun yo ni slang y'umunsi slang of the day reka bose rero abatabazi babibwire. Yo Badman, my name is Sam from Zuby Comedy. Let's have fun. Oh, let's have fun. Let's have fun. Okay. My name is Let's have fun. My name is Ilakoze Milene. Let's have fun. Let's have fun. Hello, how are you? Oh, nitwa Mireille iradukunda. Nanjye ntumwe mu bari baje mu cyitwa cya Fiston Tour Company go travelinga and have fun. And you slay. She slid on the mountain. Let's twumve Miss Creator. Let's have Yeah, my name is Sharon Muhoza and I was part of all these tourism and everything. It was really fun. We had fun. Oh, wow. And okay. So, buri muntu wese rero ahangaha agiye kutubwira muri make cyane mu minota mike cyane atubwire experience yabonye kuri uyu munsi wo guhayikinga umusozi bita Bisoke. Ese hari wagezeyo? Ese byari bimeze bite? Muri make reka duhere kuri Sam. Ikintu nabashije kubona nanakurikiranye nuko umuhungu ashobora kuba umwe ariko agakunda abakobwa barindwi. Ari mugenzi wanjye bita Seti muramuzi dukorana. Ari mu bantu batwaye abakobwa bane kandi harimo sheri w'abandi bantu ako ngo abahungu ntibari bari romantic. So nimba ugiye muri trip ugerageza wite ku mukunzi wawe. Kwa kanya tuvugana Seti azafata irembo kwa Sharoni kwa Mireye uri kumva abantu bose nyine bari muri trip niwe muntu wabaye hero byatari. Sibyo? Yaba supportings. Icya kabiri umuntu yabonye ko nta bintu bikomeye utashobora uri umuntu umwe nako muri abantu benshi iyo uri muri community mugenda mufashanya bivuga ngo gushyira hamwe byabafasha ikindi ikintu twe experience nze tutari tuzi nuko ushobora guterera ahantu hagusumba kuko hano harimo abantu bagufi nago turi bugiye kumeshoninga bidatuma mwe bava mu kiganiro ariko byari byiza cyane pe abantu bizi ibintu byinshi bikomeye baby go. Okay, thank you. Jere ntabwo nabashije kuhagera. Ntabwo nafite imbaraga nyine nagiye ngwa pe ntabwo inshuro nyinshi aho nagezemo agatanu bita ku dutebe nako ntagize. Wowe nta muntu waguhaye care? Seti bari kutureba. Oh my gosh. Umva, Imana igenda imwitura rwose yadutwaye atugeza ku dutebe. Man,
so tumwemerera iki nyine mumwemerere ibyo yabasabye ibyo yadusabye turabimwemereye aha ngaha naho turi kumwe na CEO cyangwa the founder of Fiston Tours. So say hi to people. Hey, 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 hey. How was everything? Yeah. Yeah, thank you. Stray of the day. Shad on the mountain. Oh, Shad on the mountain. nongeye kubasuhuza cyane. So icyo navuga kuri ino tour yari nziza cyane kandi icyo nabonyemo ni uko abazungu baturusha ibintu byiza. Can you imagine ukuntu umuzungu ava muri America all over the world akaza mu bintu by'iwacu? My God, shame on us twebwe tutarabye experiencing. By the way, nishimye cyane nazamutse nakozemo sport ku bantu fashion. Oh my God, fashion too. So ku bantu mwese mubyibushye muri hano batandukanye mugane Fiston Tours and Travel Agents abafashe muzamuke. My God, and thank you. Reka twumve creator of the slang. Let's have fun. Merci beaucoup. Njyewe experience nahabonye byari byiza cyane. Icy'ingenzi twakoze as a team nkuko twagiye. Twafashanyije twese hamwe kugira ngo ibintu bigende neza. Ikindi nuko nashikariza abanyarwanda n'abanyarwandakazi gukomeza gutembera mukareba itatse igihugu cyanyu. Especially mukegera Fiston Tours. It can help you with everything. And one more thing about that, I would like to say something about your events. Your events ni ikora ibijyanye na event. Ubaye ufite party, ubaye ufite wedding, and you want to know somewhere you can replace ibintu ushaka gukora, please reach yourevents.rwa. Baragufasha cyane. And mostly twishimye cyane, we had fun. Turashimye cyane Fiston Tours for the good moments, and I appreciate everything. Thank you. Why not Zuby Fiston Tours? And Zuby Comedy. Gusa Zuby turabashimiye cyane, mwadufashije, mwadusekeje, ibintu byari byiza cyane. Merci beaucoup. Nkuko twari twarabibasezeranyije yuko tuzabereka ikiganiro cy'ukuntu twagiye guhayikinga Bisoke na company zitandukanye, turagira ngo tubabwire yuko byari bimeze neza cyane. Iyi ngiyi Shalom 250 irashaka kubagezaho aba bagabo b'indashyikirwa kubw'igikorwa gihambaye cyane cy'indashyikirwa bakoreye abagize Kigali. Ibaze ko batere Kigali bakayizana I Musanze yose. Reka duhere kuri uyu mugabo atubwire na company ahagarariye. Murakoze cyane. Amazina ni Muhire Jean Damascene, uturuka muri Jakana Bading Tours. Jakana Bading Tours ni tour company itanga serivisi z'ubukerarugendo zitandukanye, ariko turaba specialist mu bijyanye na tourism, mu bukerarugendo bushingiye ku nyoni. Wow. Jakana Bading Tours tugira serivisi zitandukanye, harimo tourism training course, mukaza tukaba amahugurwa y'ubukerarugendo, internship program, wildlife safari, gorilla trekking, hiking Bisoke, camping n'ibindi. Okay, reka dukomeze twumve n'abandi bari kumwe nabo. Murakoze. Nitwa Turatsinze Jean Bosco, nkaba ndi specialist mu bintu byerekeranye na birding and na wildlife in general. So twakunze iyi activities twagiye mu guhikinga mountain Bisoke. Turabizi twahuye n'inzitane nyinshi cyane, aho gusa ndabizi neza ko abenshi babyishimiye. Tukaba twanatembereye muri Gorilla Guardian Village, twagiye tuharebera ibintu byinshi bitandukanye, harimo imbyino, umuco nyarwanda muri rusange. Murakoze cyane. Butera. Thank you very much. Yes. So I'm very happy today. I'm Vincent Butera. I'm a member of Jakana Bading Tours. Especially, I'm a driver guide in this company. I can say something which is very crucial today. Which is, I always tell the people that since I joined the Jakana Bading Tours, I've never regretted.
So have been able to see a lot of things thanks to Jakana Bading Tour. It was a pleasure to see again the other company that I have seen, which is called Feaston Tours. So it has been a very great day today, being with these people, and I can say that I will never forget you. Wow. I am appreciating the effort that you have made for this activity today to be able to happen. Wow. I will always say that I will support you in every part, in every corners of activity that we will be able to achieve. Thank you very much for today. You're welcome. You're welcome, sir. Njye n'ubwa mbere numvishije tour company ifite yispecialije ku kintu runaka. Urumva ko ku bintu by'inyoni ho rwose ngo bari ku rundi rwego. Reka twumve n'abandi nabo batwibwire hanyuma tukubite tubangura kugira ngo mutaza kutwiraho ngira ngo murabona ko dukeneye no kujya i Kigali nyamuneka. Okay, murakoze. This is Theos Mugisha. And umwe mu bantu experience our today's hiking of Bisoke mountain. I'm very glad and happy to be with this precious team. Yes. It's a very, very pleasure and a blessing to me. It's my first day to experience this Musanze district. Hari bikura bya bamukerugendo byinshi. As our focus was just to hike Bisoke mountain. Yes. It was somehow funny, difficult, challenging, but we did a lot just to achieve on our target. Yes. Of course, we did it well. Twageze kuri Crater Lake. I'm very glad and happy to enjoy this day, even though it was somehow challenging. I do appreciate to Jakan tour guide, Jakana Bading Tours. Yes. Bankoreye ubuzima ndakamvuga ubuzima kuko it's my first day to experience this kind of hiking, which is very crucial. So can't wait to enjoy the next travels. Yeah, you're welcome. Jakan Bading Tour. I'm ready to be with you. We are here. I've seen different attractions in this district, and I'm ready to come with you again next time. So I do appreciate a lot. God bless you. Thank you so much. You're welcome next time. Yes. Nitwa niyo mugabo Vladimir, nanjye ndi umukiriya w'iyi company. Iyi company nayimenye kubera mugenzi wanjye twabanye mu mashuri. Ariko naje nzi ko ari ibintu byo gushyigikira mugenzi wanjye, ariko ibintu ibintu byiza cyane ku bantu bashaka kuruhuka, baba bagize imvune mu kazi, bashaka kuko nta hantu harehare ariko ntago hateye ubwoba. Yes. Ni ahantu umuntu agenda kumva araruhutse. Nahuye n'abantu usibye nk'abantu babiri narinzi, twahuye n'abantu twamenyanye, ni ibyishimo muri rusange byiza udashobora kumenya utajoyininze iyi company ngo ukwereke uko ibintu bimeze. Bajya ahantu henshi, Kanopi, utwaje Bisoke, ubushize bari bagiye, mwari mwagiye Akagera National Park. Bakora ibintu byinshi cyane. Ni company nziza ikoresha igihe rwose, ibintu bimeze neza cyane. Mubagane, mutugane. Ubu ngubu turi famille, twiyemeje kuzajya dukomeza tugakora urugendo nk'uru kubera company yaduhaye serivisi nziza. Wow, that's really good. Yeah, good job to Welcome to Rwanda, bienvenue au Rwanda, dans un pays de mille collines. Visit Rwanda with Jakana Bading Tours. Thank you. Okay, thank you so much, guys, for the flow. I want to thank Mr. Fisto. Guys, clap for hand. Say your hand. Just say hand. It's ready. One more, okay,
my testimony. Nishimye cyane. Who's happy? Nishimye cyane abo tutabanye. I'm very sorry. Ntabwo na disappointinze. Hari ibindi bintu twabanje guclearinga na. Nande bazubwiye company. Sakana Bandi Materials. Hello guys. Nyiri umwana. Akundaga indaya. Navuga indaya z'ibitoki. Abantu mwatekereje ibindi. Guys, hari umutipe wicaye inyuma nagira ngo hano turi umuryango. Viateur. Umukobwa wa Kateri Viateur. Akaba yatumye Viateur mwaje akaba yimennye. I'm so sad. I'm very sad. Tukiri kuri iyo issue zizo. Tukigera muri bus uriya mukobwa the brown one. That one. Which one, eh? Champion. Champion. Nishimye cyane. Hari abantu bamenyaniye muri bisi. None iyi bisi bayihaye ikiraka cy'ubukwe. We really need to appreciate these people. To be honest, n'ubukwe bwanyu inka zarabuze ariko ntabwo umuntu yaburimo niyiragira. Patrick, big up on yourself, bro. Sibyo? Turakoresha indimi sasa. Niaje? Hawezi kujua Swahili. Kocha ni muri mu gikoni. Abantu bamenyereye kugenda n'amaguru twabona rero yananiwe. Bagira ngo dushimire wa mugabo utaguye. This man, amashyi cyane. Face the camera. Mugiye azaba ari touring na indi company yose free. Ukeneye kujya kureba inyoni uzajyana nande? Ukeneye kujya muri Amerika uzajyana na Zoo? Okay. Muri February we are having our first event. I wish you guys mwese nta muntu uzabura muri Serena kuko kan Kigali barafunze. The only company to be trusted is When I say they are good, you say yo. They are good. They are perfect. They are smart. They have cute girls. They don't have boys. Guys, I think I don't need boys. I need to see you guys. So anyway, without kidding, muzabagane cyane. Bakora ibintu byose. Nino trip bayigize mu ruhare. Amashyi cyane kuri Guys, tujya gutanga ibizamini bigendana n'amafaranga. We are tired. Sibyo? Niba wazi ikibazo ukagisubiza inoti y'igihumbi. Ikibazo cyane. Sibyo? Ni gute wavuga I don't know mu Kinyarwanda? Ntabwo mbizi. Reka mbimwe. I don't know mu Kinyarwanda. Please teacher. Queen. I don't know mu Kinyarwanda. Wivuga ko ntabwo mbizi. Ntabwo azi, I don't know mu Kinyarwanda. Ntabwo mbizi. Ntabwo azi, I don't know mu Kinyarwanda. Nzajya ku isoko. Abuze umuntu uzi I don't know mu Kinyarwanda. Mwese ntabyo muzi. Ntabwo ubizi. You know infinitives. Black one, like charcoal. Mwana arirabura. Tujya kuri ndirimbo saxophone ivuga ariko abantu bazanye melanin ni bande. Play iyo ndirimbo melanin. Melanin. Turayi play. Ava tuyibyina. DJ tubonye kuri pizza nta babonye bishu.
hari umuntu numvishe bari guhiga hariya kwa Nyirangarama this one. ntabwo bashari Nyamirambo nta muntu bamubonye afata ikintu gusa ntibamubonye yishyura hari abo amafaranga azamuka hejuru we ari munsi kandi ngo ndashaka pizza Ibaze ko yatse pizza akagenda yishe ntibamumenye. abantu bari turishyuye twishyura ibintu tutariye niyo sesa c'est triple mon niyo. Eric, I know ntabwo urajya mu bukwe ngo wabwe ijambo kubera gutwerera make, so use your opportunity now. Murakoze kumpa amahirwe.